Yeah. La familia turca pues se parece al turco, pero más Playa de la Laja. Sometimes the guys come for surf. Okay. And can you surf today, for example? Oh. But if you want to take rent, es Tatarstan, pero está en Rusia, En Rusia. pero hablamos tártaro. Excelente, vale. Son los primeros tártaros que conozco en mi vida. Sonunda J'ga qaytgan ko'p. Kibitga kirib chiqdik ham. Masalan, mana Chirimoya, ana shu qaraychapmiz. Oygil bek maqtaydi mana bunda masalan, Turon. Ichirib oldik. Narimna bularni yarata ekan u. Onun İspanya'da turgani bor, shuna ko'ra u bilan, bunun bilan pasta pishirgan bo'ldik biz. Mana iпташлар palmalar arasida shunday yangi yil shirshisi o'rnashgan. Mında optirab qolmag'iz, biz uzgan Yangi yil bayramlari vaqtida borgan edik. Shunga ko'ra shunday ko'rinishlar. Videoni men endi hozirgina montajlab chiqardim. No siento nada. Demak, bizning ikkinchi kunimiz boshlandi. Hozir cho'ros osharga boramiz. Ertangi osh bizning cho'rosdan boshlanadi. Ham Vegetaga boramiz. Nimaga? Vegetada qaraymiz shaharning motor o'rinlari. Shunday to'g'ram. Tishkanda rahat. Namanganda. Azrak kajamoy shag'ang malay. Iskamanım şöyle etkenler kajamoy deb. Kajamoyni shag'aram deb. Ayda chorosning ichi boshisi ko'rsat. Shokolad qatag'amiz. Misli choros tugul, ani ichi batoldi. Zo'rraga. Qorra. Baribir u kanar deylar. Atashlar jirlar deylar. Ammo jirlab qana qolmay, asini yerdan. Nima tugul shunda hatto yo'qotmaylar. Bunun çikolataları hazır tutup koyuyoruz. Eşi. Huele, todo es amor. Balalarga mında ish podsho tilaklar dilaydi. Kış babay tugel. İspanya'da iş padişahı olup Santa gelen. Claus'ta shunday mında yo'q. Oram ortasında sıvıtralar, aflisunlar, ise ispancha naranjas. Tut maydanga da keldik. Santa Anna şirkavı. Bitlerini tutup ko'rsatam. Olay yaşanmasanız. İspanya hem Kanarya bayrakları. Mana kanar kuşları suvarın gelin. Ama tutkan aralarına. Bir şey koyasın ya. Bir şey vereyim. Sıfır. Kuşlarını jellep koyduk, kızganıp. Alay. Barısını da жерде tutalar, beklep.
Have you heard about Tatars before? About Tatar people? Tatarstan? No, that's where we're from. So this is going to be the Tatar traditional food, pastry. Potato With this, yeah, lavash kind of. inside the. Lavash For an kind of. Italian, it's really weird. Eating potatoes and bread together, not. It's a weird thing for you, It's yeah? weird for Italian. Bizda bugun xo'jalar ular bilan birga berametrga chaqirdilar. Ham shunga ko'ra biz kuzikmak pishirgan bo'ldik ularga. Aytdilarda endi o'zingizni milliy bir narsangizni pishirasiz bizga deb, misol. Bugun rosto beraman, berametr. Oygil bunda xamirni joya. Men bunda endi baranga solib moylab turaman. Bunda bizning Marko baliq pishiram. Kalidan Marko. Ham nari biz tunda skamrib terrasda birga oshayapmiz. Kuzikmak azit. Har tarafdan tushirib ko'rsatib ketamiz sizga bizning qistovini. Hozir bizning chet el do'stlarimizga o'shatib qaraymiz. Shotirlarmi yo'qmi? You know, Korea del Sur. And we have another plate. It's from Venezuela. Venezuela. Yeah, it's a bread with ham. And we have another plate from Venezuela. Also, It's, okay. The name is hallacas. Ajakas. Hallacas. Okay, this is also Korean here. Yes. This is Italian, I assume. Also, Mac and cheese. Mac and cheese. And Kostavi from Tatarstan. castaway. Yeah. Cheers. Salud. Es la creadora de esto. Har kishining o'shagan aybisini biroz soldimizmi? Men itsiz gana. Bizning kuzikmakni endi o'shab qaradilar bunda. Kimlardir? Bailey shotdim deydi. Venezuela, USA, Corea, Tartaria. Yeah. Try tartaria and I'll Yeah. I don't Con know. tartaria. Where is that? que aproveche. Cheers, good. This is good. Delicious. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Try. England and USA. أنا أشرب طريق هذا البزنس كويس. An honest reaction. Come on. Yeah. Abo, şu aldığında sarı tuttular. Kuzik mektemli bu kan. Ya ves. Pero ¿cómo? No, sí. Hallaca from Venezuela. Try. Ya tabii bir şey. Oşun da bağlı da biraz. Y nunca sorteé las trampas del amor. Hozir surf to'xtasini bosib qarag'aysa. Unda kishilar kebek bizda yig'ilib yotiribizmi? Bosib bo'larmi? Ko'ramiz. Mana kostyumni oldik. Mana bu o'rinda hozir to'xtanasilarga vaqt. Is that good for a start? Yeah? It's fine. Actually. Just like the Avatar kind of feel to it, you know, like. You feel like you swim better because you're blue. So, Jarek, are you going to teach us how to surf or not? Yes. Can you? Okay. I will give you your first. Where's your board? Bilmiyorum, yerlep olur mu, dolkanda yok mu? Hadi parayız. Gitti bu. Bitti.
waves already in the first meter are strong, so it's difficult to get. First of all, yeah, that's the first challenge. To get inside. Лектеребез нашлайтып, ныклап, ныгытып. Бу бауын ашлай орттан чыгарга тиеш. Ана без су аякка лектердик, чөнки без уңагайлар. Уңаяк алда булачак шакыра. Ашлай орты белән алып керә ул аны. Шулай кат-кат интеккәннән соң, мин тактага бераз гына баса алдым. Әмма тулысынча басып торып булмады. Burasını yapmam şimdi kapkara, öncelikle. Çünkü bu vulkan kumu. Birinci tapır bunday plajda bin. Mana hazır tapas aşıyız. 8 ayak. Kece sarışlayma. Anara krevetkalar hem kızıl balık, Süleyman balığı. Thank you.